videonya nak berguna manten. Bengeh tak tak. Dikarenakan muka ketari Haidara paleh muka ketari. Nyosok barang kasau ni bersokroy. Muka ketari tapi bahkan utak kesumat. Kenapa sih kena flower bukan ke flower yang luru ikutin kakek pihak nak tepu. Flower ke kun. Iji kan berkreatif bacut. Be atra lauk tak gop nah langsung kaca plak fotokopi. Hana mepe api. Hame mentanging pi. Memang atra ke pegahaba memang hana bermanfaat babah daju nah. Tapi kan benda hargai bacu atra lauk tak gop pi biatnya atra lauk tak gop. Bengeh ku. Anak Haidara hai. Nyosa berkasa anak pegasa ti bersakroi. Muka tari glowing tu lah. Menang ke udah udah.